Champhai Kohhran chanchin Golden Jubilee hun thleng thei tura pathian in a kai hruai 7-day Adventist Champhai Kohhran chanchin kan ron soya atam ber hi he Kohhran din tu te zinga mi puefai boyan tai mataka Kohhran a thil thleng poimo te alo je na diary atanga lak chu ani a ani taimak na wang hian Kohhran chanchin poimo tak tak te kan the theya aziak tu puefai boya le a diary lo wong him thlat tu afa te chunga kan lawm em ani Kohhran ming hi official in Champhai Kohhran ti ani a Champhai Khopui chunga veng tam berte kan loi khom na ani a khom na chanchin toy lo ngai thlam sa ila Champhai khua hi Mizorama administrative district som pakhat te zinga pakhat Champhai district capital ani a state capital aizola tangin km za somnga panga a la a om ani a om hun sanjong hi sea level atangin meter sang khajaruk somsari pariat asang ani a Myanmar border a ani angin Champhai atang hian Myanmar thingtlang khua tam tak a mu thei ani history lam kan en chuan Champhai khua hi engti kum che adin nge ti hriat chian ni lo ma se kum sang khajare somsari pakhat atang riat ni British expedition hun lai khan lalbura sailo khopui berani to ti history atangin kan mu theya chu wangin khopa ngai takadin ani na hi areilo bera kumza somnga panga veltal ani to ti na ani chu Kohhran din hun le din dan lo ngai thale ila meini somni pani sangkha jawa somsari pakhat hi Champhaya 7-day Adventist lo omtran ni ani kan ti theyang hemeni hian roi tu masa pu h thanza mate pu fi boya tele pu biak sanga ten pastor silal khuma kuta baptisma an changani anni hawin baptisma an lo chan thei dan chu hetiang hi ani a kum sangkha jawa somsari pakhat hian Mizoram Presbyterian Kohhran chuan chanchin tha marka ziak an zira heng mi pathum kan tarlan tak te hian ni khat chu ti laya an Kohhran zirtir dan then khat tuichunga isuakal an oilo thu te mi pui sanga a hrai an oilo thu le Daniela om tak tak te an rin lo thu te chu tha an ti lo thu an soi hova heti lai vek hian pujama ina hian nulalal rampari sai tu le nula mangai chaltlang te chu ATS atanga le khabuzuara an ron chho chu an thlenga anni pani chu komve hrim an du ta a ti chuan anin kom ta a sakol thu te kiso ma nei thu te chu an soi ho ta a an hlimin makan ti em tamai ani heng pa pathum te hian anin kom na atang chuan 7-day Adventist thurin chu an lo pom tamaya anin khom ve tran ta a anua evansi minglian atenen pathian thu te an soi ho le nuwa meini somni pani sangkha jawa somsari pakhat khan baptisma chu an changtange nge ani kum sangkha jawa somsari paruka pusi sangche te chhungin an belvele a kum sangkha jawa somsari pasaria pastor VL Ronan effort aneya hemitrum hian puke ro sanga le midangten baptisma an changvele a kum sangkha jawa somre ta tanga riat khat hian Burma atangin putlang lian thanga te an lo chuk poka member mi somni pakhat lai an lo ni ve ta ani kum sangkha jawa somret pani meini som pathum atanga ni som paret in kara hian marbial Daniel Paul chan tu in khom pui an thlenga palai po mi zathum somni pariat lai an ni Kohhran ho an phur hle a he in khom pui an thlen nu atang hian cholni chuna chau ni lo cholni zana le tongtra in khom zana po anin khom tran ta ani kum sangkha jawa somret pani Julaya Kohhran en kol turin Evan H lal englen chu da ani a Kohhran po athang chaka kum sangkha jawa somret pathum hian chinchia thei china mi somli pali lain baptisma an changa kuma top meu chuan baptisma member po somsari an kai ta ani kum sangkha jawa somret pali lawmnan sial cheng sangkha jathum manan leya upa h thanjama ina an mangani biakin mun hi kum sangkha jawa somsari pasaria pusi denga hne tangin cheng sing khatin an leya kum sangkha jawa somret palia biakin sakna tran ani a biakin ta na thil pek pe ma saber record chu puja chinga saza in cheng somnga kum sangkha jawa somret pathuma apek chu ani a hemi nu hian mi in hong tak tak ten an pek chun zom zela pusi sang chian lero chan le liang tur iron rota tuma heng bak po hi sum motor le thil dang tam tak atho chun zom boka puro hlira America om chuan mic ape boka Mizo section of SDA atangin tranpuina cheng singkhat sang sari zanga andonga
pudari khu maten cheng sang khat an pe a puwalan cheng zanga a pe bok Kohhran hian sum nei sa mi lovin biak in sakhi an rel thu a rora chua in lo in bul an trana pathian in a tok te in mal asom zela achunga tranpuina kan han taran tak tele tarlan mai tam tak tele Kohhran hovin than hem ngai taka sum fai tholom le an tha ngei manga an tran na atangin biak in chu an sapuitin theita ani tichuan October ni khat sang khazwa somret paruka biak in chu an lu theita ani hunenge mochen an lu nu in November ni som pani sang khazwa somkwa pani khan biak in chu hlan na hun man ni in Mizo section president pastor lalchan sang an pathian ne na ahlan ani Champhai Kohhran chu Kohhran puitlinga December ni khat sang khazwa somret panga anem nge ani a nem nget tur hian pastor si ai to na Mizo section secretary le tlangwal mal soma to chong helen lo rizirtir tu te an kala Kohhran puitling ani hnuaia hruai tu masaber te chu elder H Thanzama associate elder Lalthan Shranga head deacon FI Buaya assistant deacon Kero Sanga te anni kumsang khazwa somret panga a Evan H Lal engle na chu pastorata nem nge ani a kumsang khazwa somret paruk January thla a sai tu la son ani a Evan Kaile na chona thlaka Evan Kaile na po hi kumsang khazwa somret pasaria Evan wanal nga kana thlak vele ani kumsang khazwa somret pasari March thapum hian pastor si feiri mahovin effort lian tham tak nei ani a puibom tu po antam hle a chin chhe thei china heng rong bol tu te hen an puibom ani pastor H Lal engliana Evan biak chona Evan Peter si munga Evan lal chungnunga Evan romoya Evan lal ngak liana sentea Evan kai liana Evan van lal ngak khate anni he forta hian thupui poimo tak tak mangin mi te hena pathian thu an hril thina ngai thatu po an tam thin hle ni in an soi he rong bol na ra atang hian March le April thachungin mi somsari pali lain baptisma an changani achunga la tarlan tel lo ko rana thil thleng poimo dangte lo soi chun jom do nila Champhai Kohhran din hnuaia biakin honga in nei ma saber chu pu Peter simu ngale pilal pek thangite anni a September ni thum sang khazwa somret pasari ninga nia pastor H Lal englianan a in nei tirani school din chungchang soi leila school din ngei chu trul hle a hriat ani a hemi tur hian school mun tur te po zon ani a ampunatan hian molbu vum thlen ma kung chunglam le se si tlang pui tuna helipat omna te po en ani a athato-kin an hrelowa mundang zon le ani a than ti tlan ber tuna Pine Hill Adventist Academy omnaram hi sarkari na pe a August ni somthum pakhat sang khazwa somret pasaria revenue department in ate fel sakani heti lai hian malak na turala tamdon si a school din chu aman mo thlak to si awangin khochunga din thuai turin January thum sang khazwa somret pariata school committee chuan thu atitlu a amuna tan po pusi sang chiaram ni se ti ani atu ka an hatlang tran ngala February sang khazwa somret pariata chuan an sajauta der maya February ni som pani sang khazwa somret pariata hon ngal ani principal atan pu arbiak than sanga chu a oma naupang za paruk nen bul an tranani he school hi aminga Adventist English School AES phu ani a nursery tanga class 7 thleng a omani awang lai chuan Champhai le a che vela nu le paten an fate lu na atana an du ber ani thina huna local chhozela private school dangte allowing chowa school naupang an lo tlem chhotak zela wangin a in chom zo talova Mizo Conference of SDA chuan Kohhran hena ti top mai nge an du a Kohhran malin en kolan du ti an zota Kohhran chuan kumthum chung conference in a tranpui chun jom theidon chuan en kolan du ti an soya chuti chuan kumsang ni panga atang khan Champhai Kohhranin a en kol ta a tlangwal H Laram chu lova chu headmaster atan la kani hemi kum hian no pangza somni vel nein bul an trana kum somni an en kol nu sang ni somni panga chuan pathian mal somna dongin no pangzali som pani lai an lo nei theita ani tuna hian nursery atanga class 8 thleng a om meka pu H Laram chu lova nuwa hian pu James lal mangaya chu headmaster ni in engemaw chen na en kol le a tuna hian pu H Lalding heta chu headmaster ni mek ani school hi Mizo Conference en kolani lai khan Employees Provident Fund
EPF an lo in ziak luta chu wang chuan EPF lama sarkar ho tu ten contribution pek chhun zom lo ani wanga notice an ron siam reng baka headmaster man na tur warrant of arrest te an ron ti chhuatak hial wangin harsatna aum reng do nai chuan ti in aming hi kumsang ni som pakhat khan Eastern Flower Academy ti in thlak ani ta ani kumsang ni pare ta tang khan Mizoram sarkar hnuaia middle section chu lamsam aided school a alut bokani Adventist English School din chho ani lai po hian zirna sang jok om na tur boarding school din na tur po malak chho reng ani a Mizorama Kohhran ranga member ten work camp te an neya April ni som pali sang khajawa somret pareta boarding school sakchun zom zel nan pusi sang chian cheng sing khata tho boka chuti chuan February ni som pakhat sang khajawa somkwa pahnih khan Pioneer Adventist Academy chu hon alo ni ta ani Pioneer Adventist Academy din ani hian library din na atan Dr. Zawkhu mi chuan cheng noi khat singa lai atho nge ani puviel Hruen hostel man tur belpui khap sari ape a pingu ni le pulai ji katen belpui khap ruk ve an pe boka heng thil pek te mang hian hostel po kalpui zui ngalani heng school pani te ba ka hian Champhai Kohhran ma chhopsa bo zuin vocational training center sakna tur boipui chho zel ani boka he hmuna hian Kohhran member te mai ba ka midang te po kut khoi thiam na nei tura zirtir na pek tum ani a adin na sen sawatan ringot po hian cheng noi zan hi som ni lai ru manani Dr. Horst Roli Germany chu aboi pui tu berani a heti hun laia adra director pu Christopher te po in ahmuna an ron tlo hialani aminga Integrated Rural Development and Industrial Vocational Training Center IRDFTC ti ani a arwa man tu te sumtho tu tele enkol tu Mizo Conference of SDA lam 10 beise na sang tak nei ma se Mizo mi mirteril ruwa hetiang lam training atlak na tok lo wangte Kohhran chunga mithiam Champhai om nol du turte an la ombok si lo awangin atira ruwa man tu te lo mitla ang chuan thil akal theita chi alova tuna hian vehicle repairing workshop changlung taka kalpui ani a food processing lampo lian thamlu tuklo chuan kalpui zel bokani dutu samin kalchi alo ma se helai mun hauna tura pathian remruat na tepo ani anga he mun ma hi nakina chuan pathian rongbol na mun poimo tak alani chhoze la be se om hle ani hetiang hian Kohhran chuan ma la chhoze la achunga school pahni le IRDFTC din ani dan soi thui deuh atul na chan po henga na thok tu worker te hian Kohhran than na konga le he bial chunga chanchin thamei cher a lenzel theina ta na an tholok em wangani chutiang chuan member po an pung vezel boka he Kohhran atang hian direct takin Pisga Kohhran le Bethel Kohhran te anin dan to baka he Kohhran be chana rongbol na mang hian Kohhran dang po Champhai le a chevela ading treu to ani tuna hian Champhai town area chunga hian Kohhran puitling panga Champhai Pisga Bethel tlang sam le New Champhai te baka company church Champhai veng thar te anom to ani he thu buat sai lai hian baptisma member hi mi zani somthum kan ni a Sabbath school member hi zani somli pani kan ni me kani Kohhran hruai tu masa pu h thanza ma chuan kumsang khazawa somkwa pakua khan min lo muthil san ta a pu fi boya po in kumsang ni som pali khan min muthil san vele bokani tuna hian hruai tu masa te zinga mi puke ro sang le puke ramaten min lo up theya athlamuan thlak le ani kumsang ni somni panga hian first elder chu upasi tlangrem moi ani in upasa thanga upasi deng hming thanga le upasi la thlamone te chu elder dangte an ni a hedi kon chu puzo khu mani in hedi kones chu pikhol thangi ani a church clerk chu pu h lalding heta ani Champhai no circle leader chu pastor zomuan thanga ani me kani Kohhrana thil thleng poimo te chu hetiang hian lo khai khomila member omtran hun meini somni pani sangkha jwa somsari pakhat member ma sa te pu h thanzama pu fi boya pu biak sanga Kohhran puitlinga hlan kai hun December ni khat sangkha jwa somriat panga biak in saktran kum sangkha jwa somriat pali biak in lua hun October ni khat sangkha jwa somriat paruk Kohhran school hon ni February ni som pani sangkha jwa somriat pariat mission atranga school lakum sang ni panga Pioneer Adventist Academy hon hun February ni som pakhat sangkha jwa somkwa pani biak in thar saktran kum sang ni pariat biak in lui thria hun September ni kuwa sang ni som panga
biakin thar lu atran ni June ni som sang ni som paruk tun maya kan soi ang khan biakin hi athar sak ani a biakin masa kha alo upat ve deuh tak wang le member kan pun chho zel awangin kanin khom kim deuh chuan kan leng tha thum talova sang ni pare ta tangin biakin thar tur ban phuna bultran ani ta ani Kohhran mi puiten thanem ngai takin biakin sakna tur kan thoa soma pahni na pe te kan omnual ani hetiang ani wang hian ramdanga tanga tranpuina telmi lovin luano no thein June sang ni som paruk khan pe alo ni ta a June ni som sang ni som paruk vesper service a Kohhran in khom masak per na tura tan lu atran ani a biakin thar kan lu atran laya building committee hruai tu te chu chairman upa sang than tluanga secretary pu h lalven tluanga treasurer pu zo khu mate anni saktan ani hnu deuh hian Mizo Conference in achung khu na tur sum aron tum boka alomam hle ani covid-19 Hripui wanga in khoma rem lo lai khan mamo azol puidang thuthleng le pulpit le akai hnoite siam ani le a chumi hnuwa in buat saina room le veranda te po siam chhun jom zel ani a tuna chuan hon thei le pathian hne na hlan theia pe alo ni ta ani Kohhran chanchin hi soitur tam tak ala oma kan soikim lo mi poimo tak tak le thleng poimo tak tak te po an la om nge yanga ma se a thui lutuk lo na atan tun trumatan chuan hemichin a hian du tok mai angai ri si ani Kohhran adin tir atanga pathian mal som na kan don zong zonga hian Kohhran te kan lawm ema arong bol chun zom zel tura phurna na satak min pe ani heile chen hi lalpan min pui ani